Murwadi Charlotte ta yisa emahlweni xikombelo xa bail mundzuku ecourt ya Bloemfontein. Vaseketeri, maxaka na vanghana va karhi ku rhumela marito yo chavelela ka ndyangu wa Zanele Mbokazi Nkambule. Vaka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC, mina vito ni Matimu Khosa riperile. Khale ka mupfuni wa khale ka holobye wa Free State Ace Magashule Murwadi Charlotte a ri ekhota le Bloemfontein namuntlha endzhaku vuyisiwa laha Afrika-Dzonga kusuka eAmerika. Charlotte a nga tivonanga nandzu eka milandzu hinkwayo leyi a hehliwaka hi yona. U hehliwa hi milandzu ya vukungundwani mayelana na thendara ya asbestos leyi nga dyela mfumo 255 million wa tirandi. Charlotte u ta tlhelela ekhoto mundzuku ku ya kombela bail. Murwadi Charlotte wa malembe 17 u byele khoto leswaku vachuchisi a va na nandzu wo khomeka ehenhleni ka yena. U tlhela a ku swi ta swi lulamerile leswaku a tshunxiwa hi bail. Charlotte u ri a nga si tshama a kokela etlhelo wa karhi ku tirha kun'we na maphorisa kusukela loko a khomiwile eAmerika hi Dzivamisoko. Hi un'wana wa vahehliwa eka nandzu wa mamiliyoni wa tirhandi wa asbestos. Charlotte u byele khoto leswaku a nge ringeti ku baleka voko ra nawu kumbe ku kanganyisa vumbhoni loko u kuma bail. There may be reasons that the state may have to keep the accused or the applicant overnight. We state that that is a further violation of her rights because she deserves not to be detained for a second longer. As things currently stand on the 12th of August, she has been detained uninterrupted for a period of 4 months. That is 80 times longer than any of her co-accused. Charlotte u ri a nge baleki a ematiko mambe tanihileswi a nga hava maphepha yo a nga famba laha tikweni. U ri u ta va a ri ka ndhawu leyi a nge te u ta va a ri ka yona eBloemfontein. Swatetano va ndyangu wako va ri ndlela leyi vachuchisi va nga khoma nandzu wako ha yona yi khomisa tingana. Ntho e etsang hore re se ra kgotsofala haholo ko re na le another 16 accused. They already they are outside ka bail, and if my mind recall me handle azanke not even island I spent more than 24 hours in jail. Kambe mfumo wo ri wu na nandzu wo tiya. Us as the prosecution with a copy of the affidavit this morning, so we need an ample time to go through the document and peruse it so that when we oppose it, we know what are the contents of that affidavit. Charlotte u ta arrest xa maphorisa xa Bensflake ku fikela loko a tlhela ekhoto mundzuku. Kasi ntengo wa nandzu wa asbestos u ta emahlweni ekhoto ya le henhla ya Free State lembe leri taka. Musunguri wa masagwadi ya Crown Gospel Zanele Mbokazi Nkambule u hlamuseriwa tanihi murhangeri loyi a ri na xivono. Mbokazi Nkambule loyi a ri hetlhelo a ri muhaxi eka radio na TV u love namuntlha a ri exibedhlele xa Parklands eDurban a ri na 25 wa malembe. Marito yo chavelela makari ku rhumeriwa eka vandyangu wa mufi Zanele Mbokazi Nkambule. Zanele Mbokazi Nkambule a ri muhaxi wa nongonoko wa Exilo eka Ukhozi FM sonto un'wana na un'wana na mixo. U sungule ku vabya hi Dzivamisoko laha endzhaku va ndyangu va nga tivisa leswaku u na mavabyi mafukuzani ya mahawu. Va ndyangu va ri va ha nonoheriwa hi ku amukela rifu ra yena. We feel very heavy, but also we are grateful to have lived life with a person of her caliber. She's an amazing personality. She's an amazing person, and today we look with both kind of feelings, a great loss but also a gratitude. Vatirhikulobye na vanghana va ndhundhuzele migingiriko ya yena eka ku tlakusa na ku kondletela vuyimbeleri bya swa vukhongeri laha tikweni. U simeke masagwadi ya Crown Gospel leswi nga cinca vutomi bya vo tala. We didn't have even one cut from our lives, whether she was here or not. I spent 8 years as a board member of Crown. After 8 years, then decided to do other things, but Zanele has always been in the midst. Swaziland, we're together, traveling, we're together, Sino, Kansas, Besino Zanele,
We used to travel sihambele indawo. Just because Zanele was so spiritual. We thought we had a Christian background, but wait until you see Zanele. Sibongi Ngcobo wa Ukhozi FM ubulele leswaku Zanele ari phuphu eka bayingiseri ba yena. We will remember Zanele for her infectious smile. You know, when she walked into a room, you could really feel the room come alive. Her voice is something else that will be missed, as she used to connect with many, many listeners every Sunday during her show. And I know that they will really, really miss her comforting words and her ability to make you feel good even when your situation wasn't great. I think that's what most of her listeners will remember her for most. Masikunyana angaseloba abapfulele vanhu lava navelaka ku nghenela masagwadi ya Crown Gospel Music ku nghenela tanihi vayimela ku langwa. Mjalo u ri ntirho wa masagwadi wu ta emahlweni ku ri ndlela yo xixima no tsundzuka Mbokazi. Ntirho wa masagwadi wu ta khomeriwa eJoni lembe leri. Vanhu vanharhu va lovile ka nghozi yo tlumbana ka xibebe lori na thekisi ro yisa vana exikolweni ka Nyamazane Mpumalanga. Lava nga lova hi n'wana wa xikolo na vanhu vambirhi lava va khandziye xibebe. Van'wana vo hlaya va vavisekile no yisiwa exibedhlele xa Rob Ferrer eMbombela. A ku ri gome ntsena loko swirho swa mindyangu ya lava nga khumbeka eka mhangu va fika. Nkhuluko wa mimovha a wu yimisiwile. Varhandziwa lava nga loveriwa va twe ku vava swinene. I got to understand that they were coming from night shift. So the two people that passed away that were on the MP 200 are employees of Transnet. They were coming from work, having finished their night shift. So it's a terrible, it's a terrible experience for us as a family, as well as to both families. You wouldn't want to to get into that type of a situation. I'm lost for words. Makumembere nkombo wa vanhu ku katsa na muchayeri wa bazi va vavisekile. Va heleketiwe xibedhlele xa Rob Ferreira ku ya kuma vutshunguri. Ndzawulo ya nhlayiso wa vaaki ya vilela. We are concerned as a provincial government about the number of school learners who seems to be becoming involved in some of these deadly crashes. So in this instance, one learner passed on while two more people also sustained fatal injuries. It is suspected that maybe one of the drivers may have been overtaken dangerously or when it was not safe to do so. Hence this collision that involves a midi bus and an articulated truck as well as a buggy. Un'wana wa timbhoni leti nga fika laha mhangu yi nga humelela kona u byele SABC leswi a ehleketaka swi nga va swi humelerile. At the moment it's all just speculation, but from looking at the damage to the vehicles, there was definitely a head-on collision involved. As to who was the ones that were at fault, that I am not at liberty to say right now, but SAPS is on scene and they are investigating exactly what happened. Maphorisa va sungule vulavisisi bya xivangelo xa mhangu. Holobye wa Gezi Kgosiyentsho Ramokgopa u ri ndzawulo yi karhi ku tirhisana swiyenge swo hambanahambana mayelana no hunguta nxavo wa gezi. U ri hambileswi load shedding yi nga yimanyana eka nkarhi wa sweswi vaakatiko va ha tikeriwa hi ku durha ka gezi. Holobye Ramokgopa a vikela tiko hi ta xiyimo xa gezi. Afrika-Dzonga se ri fikelele 130 wa masiku ku ri hava ku tima ka gezi. Holobye wa Gezi Kgosiyentsho Ramokgopa vula leswaku hambileswi ku nga mahungu ya kahle ku ni xiphiqo lexi kulaka ku nga ku fikelela nxavo wa gezi hi vaaki. Even in those areas where they don't experience load reduction, electricity is just unaffordable. It has gone through the roof, over 400% increase in the past 10 years. It's unsustainable. That situation is untenable. We have to arrest that situation. Ose va sungule minkanerisano na ndzawulo ya mfumo wa timasipala ku nga SALGA ku ringeta ku ta na tindlela to hunguta nxavo wa gezi leswi nga ta pfuna vaaki ku fikelela nxavo wa gezi. Was this electricity pricing policy? What it must do, it must agitate communities to come on board so that they are able to share their lived experiences. So I don't expect someone from my rural village in Kharamukhopa, someone from an informal settlement in Kayamnandi to make a 30-page submission on what this is.
but they must be listened to. Hambileswi ku nga tirhiwa hi matimba ku papalata ku tima ka gezi, Ramokgopa u tsundzuxe maAfrika-Dzonga leswaku a va se huma eka khombo ro tima ka gezi, kambe u rhurhumele switichi swo tala swo hambanahambana swa gezi leswi kotaka ku phakela gezi ra 2500 megawatts ku fika eka n'hweti leyi hi nga eka yona. When you really look at the overall fleet, in terms of the highest availability, starting from last year's recovery, you still have Kusile, and since the recovery of those stacks, we are seeing phenomenal performance. Ku onhiwa ka nhundzu, ku yiviwa ka gezi, na ku salela endzhaku ka ku cinciwa ka swibokisana swa gezi i mintlhontlho yin'wana leyi nga kona. Eskom have done 6.6 of the 6.9 million, so they've got about 300,000 left to pre-code. And the municipalities had 4 million meters to do. They've got about 1 million left. What needs to happen now is that users of the prepaid meters need to go and buy their prepaid electricity, and they will be provided with a code, a series of digits that they can then input into their meters, and that will allow those meters to roll over into the new cycle. Mutivi wa mafambiselo ya mfumo u ri timasipala ti fanele ku nyika vanhu gezi ra nxavo wa le hansi. Increases have not materialized in wages to anywhere near what electricity has increased by. So that number of, or at least the significant number that electricity prices have increased by, have now caused, a problem of affordability within the various households, not only in the low-income household, but all the way up, to the upper echelons of high earners within, the country. Makungu yo cinca gezi kusuka eka lero thyakisa mbango ku ya eka leri baseke. Malanguta mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mutivi wa data ya cellphone u tlhela vitaniwa ku ta nyika vumbhoni ka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa. Colonel Lembata Steyn u tlhele a byela khoto ya le henhla ePitori leswaku muhehliwa Fisokuhle Ntuli hakunene u bele Kelly Khumalo riqingho. Ntuli u vuriwa ku va a foyinele Khumalo eka masiku mambirhi yo hambana loko Meyiwa a nga si dlawa na loko a dlawile. Steyn a tele ku ta basisa vumbhoni bya yena tanihi leswi a byi hambana na bya yin'wana mbhoni ya vuchuchisi yanga mutivi wa ku huma eka Vodacom. In my conclusion, I can therefore confirm that there was communication between Kelly Khumalo on cell phone number +27 82 704 4358 with accused number 5, and Nkani with cell phone number +27 73 305 9202 on the following dates: 2014 0802 and 2014 1015 using internet, which will not appear or show under normal section 205. You can only get it from downloading if the phone is available. Ntshamo wo lavisisa mafu ya 21 wa vantshwa ethavenini ya eNyobeni eEastern Cape hi 2022 wu ta ya emahlweni mundzuku. Ntshamo wu le court ya le East London eMdanjane. Namuntlha ntshamo wu twe vumbhoni kusuka eka khale ka mutivi wa le thavenini Luhlumele Ulana a tirha tanihi DJ naswona u hlamusela hi laha ku nga sungula hansa endzeni ka thavene. U ri a va langutele ntsena kwalomu ka 100 wa vanhu ethavenini siku leriya, kambe u ri ku vuye ku tala ku tlula mpimo. U ri lexi nga endla ku vanhu va ya hi vunyingi i xivangelo xa leswaku a ku ri na load shedding endhawini liya madyambu lamaya, naswona vanhu a va tiva leswaku ku na generator ethavenini. U byele ntshamo leswaku maphorisa va nga byeriwanga nchumu hambileswi nhlayo ya vanhu a yi hundze ku tlula mpimo. Ulana u taya emahlweni a nyika vumbhoni mundzuku. Ndzawulo ya rihanyu yi ta rhumela swirho swa le henhla ku lavisisa moxara wa le Gqeberha eEastern Cape. Leswi ta endzhaku loko 30 wa mindzumbu leyi a yi vikiwa ku va yi tekiwile moxara lowu yi kumekile endzhaku ka malembe manharhu. Moxara lowu ya wu talele hi xitirho, naswona ku na 80 wa mindzumbu yin'wana sweswi leyi nga tivekiki leswaku i ya mindyangu yihi.
xiyimo xo hlamarisa ni xo kala xi nga toloveleki emuchari laha mitsumbu ya kusukela hi lembe ra 2022 ya ha hlayisiweke, kambe vufambisi byi vula swin'wana 13 wa mitsumbu kusuka eka rejista leri ra vafi yi sayineriwe ku va yi tekiwile, kambe a yi kalanga yi nga humesiwa emochari. Nhlangano wa vatirhi va ri ku fanele ku va na vulavisisi ehenhleni ka mhaka leyi. We said that we do not receive any joy from the forensic, in particular the Department of Health. Therefore, as NEHA, we are calling that there are violations in terms of the Constitution of South Africa, in that human dignity has been violated, and human dignity of the families that have lost their loved ones, and human dignity of those that have deceased. And we are calling for the Human Rights Commission to come and oversee what is happening within this mortuary. Hikwalaho ka ku pfumaleka ka vatirhi ni ku salela endzhaku lokukulu loku ndhawu yo lahla vafi yi langutaneke na kona, ku cincana ka mitsumbu swi tolovelekile swiyimo swo tano. Vatirhi vo lahla vafi va vula leswaku a ku landzeleriwi endlelo leri faneleke eka mhaka leyi. The procedure is to sign a register to say, I have taken this body, I've got the documentation of this body. The documentation that I will get here is the documentation that is called the BI 1663, which is the death registration form. So I cannot take a body without that form, nor I cannot take that form and leave the body. So if I took the body, the form and leave the body, that's the wrong scenario. It can't be like that. Ndzawulo ya rihanyo yi ri mhaka leyi hlamarisaka swonghasi yi le ku lavisisiweni tanihi leswi rhangisiweke emahlweni ku tlula tin'wana. We must say we're taking this matter with the seriousness that it deserves. As a result, a team of senior officials from head office has been deployed to Nelson Mandela Bay this week to come and do an audit of the bodies at the mortuary against the register at the mortuary, so that we will be able to determine on what exactly are the facts going forward. So we were embarking on that process this week, which we are hoping to finalize very soon, and that will then determine a way forward. Holobye wa timhaka ta xikaya Leon Schreiber u ri ndzawulo yi ta ya mahlweni yi lavisisa mhani wa N'wamburi a Chidima Adinchina. Mhani wa yena u vuriwa ku va a endle manyala yo tirhisa vito ra un'wana mhani mayelana no tswariwa ka n'wana wa yena Chidima. Schreiber u ri ndzawulo yi rhangisa emahlweni ku tirhela vaakatiko. If we don't only want to be seen to be doing the right thing, we must actually succeed. And for that to happen, we need to have a watertight case in this matter and many others that we are dealing with, to make sure that we've got, if there is criminality to be found here, that we've got a case that can be won. And we know how to do it. A week or two ago, we won a very important case where an official who was not only involved in a syndicate that was handing out, I think, over 190 different passports to people who did not qualify for them, and of course we cancelled those passports subsequently, but we managed to get a conviction even after she attempted to bribe one of our investigators. So we know how to do this, but it is very important that we have a watertight case, that we don't come out and prejudge things, which is also why we said at the beginning, we cannot respond on the basis of people not laying actual complaints. And so it was only when the organizers of this event laid a complaint, and we even obtained the consent of some of the people involved, that we were able to proceed and communicate about what we were finding. We were doing that because we can only restore the rule of law, which is what this is about, if we actually make sure that we ourselves uphold the law and the rights of all involved. So it's definitely a case that's receiving attention. That's why we're communicating as soon as we feel like we've got something to say, but we're also protecting the integrity of the process, so that whatever the outcome is, no one can point a finger and say that it was handled incorrectly. Randi tieleri loko ipimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 20 cents, pound 23 rand 27 cents, euro in 19 rand 89 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 34 cents.
minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,452 hi awunsi, platinum hi $944 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi hi $80.56 hi mphongolo. Hi fikisa sweswo emakumu ka mahungu ya namuntlha. Ti akeni Mkhalani u ta landzela na maxelo endzhaka mavhengele. Mina vito ni Matimu Khosa, riperile. riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mapapa lama nga ta va ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi na kwala tindhawini tin'wana ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal, Mpumalanga na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Eastern Cape. Kasi loko hi langutisa kwala KwaZulu-Natal kasi kona ku languteliwe timpfula to vevuka leti nga ta va ti ri kona, kasi mundzuku nakona ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape lowu nga ta endla leswaku ku va na timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape. Kasi loko hi langutisa kwala Northern Cape nakona na kwala Eastern Cape kasi ku languteliwe mapapa lama nga ta va ri kona, kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kona ku languteliwe timpfula to vevuka leti nga ta va ti ri kona. Kasi loko hi langutisa vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala Northern Cape kasi na Western Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Eastern Cape. Kasi loko hi langutisa ku languteliwe magandlati ya matimba lama nga ta va ma ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape. Kasi loko hi langutisa vavumbi swilemukiso swi va swi kha swi ya emahlweni laha ku nga languteliwa ribye leri nga ta va ri kona kwala Northern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta Northwest kasi na kwala Eastern Cape nakona ku languteliwe ribye leri nga ta va ri kona. Kasi ta langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo yo kufumela laha nga ta va kha ku kufumela kwala Pretoria kha famba ka 24 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa edorobeni ra Joni, Xawela, Soweto kasi ku languteliwe maxelo yo kufumela nga ta va kha ku kufumela kwala. Kasi loko hi langutisa Vereeniging kasi nakona ku ta va kha ku kufumela eka famba kwala ka 23 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo ku languteliwe maxelo yo kufumela laha Musina nga ta va kha famba kwala ka 27 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele, Giyani kasi na kwala ka Maphata nakona ku languteliwe maxelo yo saseka. Kasi loko hi langutisa edorobeni ra Polokwane kona ku ta va kha ku kufumela hi famba kwala ka 24 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa Mpumalanga nakona ku languteliwe maxelo yo saseka laha Skukuza nga ta va kha ku famba kwala ka 29. Kasi loko hi langutisa kwala Mbombela hi ta va kha ku kufumela kwala Mbombela. Kasi loko hi langutisa kwala Mkhondo nakona ku ta va kha ku kufumela kha famba kwala ka 27 wa ti-degrees. Loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo saseka laha Mosselbaai nga ta va kha ku kufumela kwala Durban kasi na kwala Potchefstroom nakona ku ta va kha ku kufumela kha famba kwala ka 25 wa ti-degrees. Ku langutisa kwala Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa Amthatha ku hisa ku kufumela kwala East London kasi na kwala Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela kha famba kwala ka 29 wa ti-degrees. Loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo titimela la nga ta va ku kufumela kwala George ku kufumela Mosselbaai kasi dorobeni ra Cape Town kasi kona ku ta va kha ku titimela. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa kwala Upington ku kufumela kwala Springboks kasi ku ta va kha ku kufumela kasi na kwala Kimberley. Kasi loko hi langutisa Free State nakona ku ta va kha ku kufumela ku languteliwe maxelo yo hisa Sasolburg kha ku kufumela kasi ku kufumela kwala Welkom ku kufumela na kwala Bethlehem. Kasi loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Northwest kasi nakona ku langutisiwa maxelo yo kufumela la Mahikeng ku kufumela kwala Mahikeng ku kufumela kasi na kwala Rustenburg. Kasi leswi hi mi khomile swona eka maxelo riperile.